Hello, TUNI, Kuki News in JOUSE na bon chaven lep nevin. TUNI 17 February 2026 ahita in. TUNI in jong igam sungova til so ho aban banin update hin bol kit no hitin. Mundang danga ichen Khom Piho loi in. Itabang lungiel aneyova ahi lawaile. TUNI chan gea Kuki CHATE ipan naw hi. Di mong hinam ti ho het thim na divin hin seiki no hitin tu le tu a jong hi inam sung hi evet na hi le phateta in meite ho to ikiboi ta lo wango win I political movement no hi han lang muntina thinglanga I chen na ho hi jong le I chen Khom Piho ho a ko na hi Kuki CHATE dingin safety a umnai poi ti chu Hichilaya ichen no hi aki safe mong tai Hichilaya koi machan ei tong khapon ti na pa hi inam sungova lungmong ta mi pi ga chen na dinga jong hi kinep na ta hi thei lo ta banga hi akimu in hiji chun TUNI a hi hichi ho he thim na diule e hon inam sung hi ai ti laya jong lungmon na chamna ta hen iti wa hi le iti Kigot diu ham ti ho jong hi lungel phat ai tai ti su ga phon masat no hin tin tua jong hi khat veinia Mizoram gam sunga ke hol na ananeyu nilam kai ho in kimu to na aneyu wa I ati le Kuki CHATE khatna idin Khom wa hi le aki hat theidem Iati la Kuki CHATE itha ize Khom theidi vam ti ahi case on ahin lam kaya hichiwa chu flag khat man cha ding voice khatna thu sei ding ti ho jong hi to gon ahin nein ho jong chu in a sei tawin hichina chung cho na chu KSO ho hi flag sim ding ahi ngan si ahi ti ahi in ahin la tu ahi mi pi social media dunga iga amu dana hi evet na hi le zat sei loi ei ma dei dan a hi lo le ahin sim do sun ho zong adem dinga ki gong sadema ho loi zong tampi ki tawin phamo ki sale zengin ke ho group ma zong chu neo cha kana sei tai flex chu I to bang ki sim ding ham ti wang chu a sim dinga kingan si ho chun a meaning ta hin sim nawin ti a hin la hi chiwa ei ho khat la khat ki boiwa a flag idei lo I sei pau chu hi chi chu thopi a hi poi a flag chu bong e limum hen ai e limum hen a hin la ami pi chu ikito wa hi a khat la khat hung din Khom theiwa khat la khat hung pan Khom theiwa hi le chun hi chi chu poimo a hi ti a jong chu kana sei a hi ta in he thia moi ten kana mi te ho thil hi ei dinga phachom ahung ki sim ting le ha sei jong le hen ei le ki sei si hi ji uchun thil hi a phalanga sei dan ho hi ikizil de wa hi ti chu neucha thumakai to bangai ga se wa hin a hi le TUNI a I topic diu hi hung tam loading a hin hi jong le het theina divin simlai som nga le khat tang hulga ma kun na ahung ki pui do tai ti ho jong hi mu a hi in abana chu a hi le meitei government in tu le tu a jong hi Kuki gam palke na ding to gon amazing ove ti ho jong hi mu a hi ki ne ni chi chung chang hi I het thim na divin in sei de wa hi ama sapenin ITLF for a kona condemnation ahin ball now jan hi ahin ball ahi in ana ball ge zep je wa chu jan hi video in sei na wa chu in a sei man lo ahi in ji chun jan hi video a in phone kalwaluwa condemnation hin ball ho jong hi aban banin in vet de wa hi hichiwa hi ITLF on jong VPC
ahi president ahi in ahi lawai le KZC chairman a pang pu helen thang in attack ki bol na chung changa hi kalung kim POUVE ti vet sa na achu ITLF on jong to phone ahin bol lovin chule Kuki in pi Manipur in jong press statement khat ahin bol kitnin hichiwa press statement ahin bol nawa jong hi Kuki in pi in hichito banga het pha lo hi la civil society a lamkai inam sunga dinga lamkai khana ki hleng do hichito banga attack ki bola a hi lo le spokesperson ho chan geya a in chan geya personal ta attack ki bol ho hi kei hon chong demna sangta ka bol lovi ti a jong chu phone do na a hin bol lovin jiribom tamenglong none district a kona jong hi Kuki CHATE kiloi Khom hon hita chu ama hon jong condemnation ahin bol ki novin hita igam inama dinga pan la ho etek ke bola ahi lawai le su ki cha na dinga to ugon kinei jing ho hi nam khang to lo ki vet sa na ahi in hizi chun hi chi to bang ho hi ke hon jong ka dei POUVE ti hi ngain phong do ke ven alang khana hi Zou United UZO hon jong condemnation le kha mama hichi thu mama cha hin pu helen thang chairman KZC ama in attack aga ki bol na chunga hi ama hon jong phamo asa na ho jong a hin phong do ki ve ti su mo a hi tu hin Kuki student som nga le khat ukhur gama kona hungki puido na chungchang ho so inamu so ke de wa in a video ho jong inamu de wa in tu le tu a hi litan gam a boy je a tangkhul le Kuki ki ka a jong hi nasata boina a uma in izat ham khat jong anaki hal hai ti ho jong su imu wa hi in ki hal ha ke wa hi po in thala jong ki kap to wa hi wang phat ta in koima athi amang wang a poi hi zong le in le lo tampi ki hal ha a ne le cha izan ham khat ki su set pi a nei le go izan ham khat zong anaki sumang a hi ta in hi chi keu chu hi lawa ei ho lang hi han ama ho lang hi zong le gal jam tampi an umwa a kho a in luma koima cheng thei ta lova mun chom choma ana jam che wa chapang ho school kai hun kum tha a hi to hlona school hung ki tha pat ding ho zong alunga thei ta lo hila gen thei ta anazam do mi tampi au mi ti ho zong hi mo a hi in hi chi ki ka la hi ei ho langa lam kai cha chom chom CSO lam kai hon zong chamna sim ding ti a hi a phat chenga tebula to khom dinga hi tangkhul hoi anaki ko a hi in a hin la lungdei banga hi thu akisei thei po in akito khom na jiwa nga chu a thu hi akisei chai ka a hi tangkhul hoi anaza mang jiwa hita chu lungkim lo wa ma wa hin gam sunga chamna sei hla ding hi anom po vi ti to banga hi thu ahung ki seya ama ho lungdei lang akisei lo ting le hin to na chu adal hawa anazam do jing jiu a hi ni ji chun tu ni chan ge ya hi chamna thei bi se lawa hi a hi in a hin la e ho Kuki CHATE hin khat le khat ki ka community khat le khat ki ka hi chamna te te hin khat le khat ki na a hi I ma cha aphat chom na ding poi a hi lawai le tu ai gal khat ki nei a hi ni ji chun gal khat jong su kong angai kit po in hi chi hi chamna sim zo ding a hi ti a hi panna sata kila a hin a hin la hi chi chung changa hi mi tampin isei wa hi le chamna ding a hi tai hi ti ding a hi tai ti loi zong yo moven a hin la adi ta a sei dinga chu tu le tu a I chen khom piu tang khul ho Kigot dan hi thil pha hi lo hi aji chu ama ho festival a ho lim na ho jong chu iza so ke de wa hin aji chu ama hon tang khul pau mang cha ho lim na abol thei lo a hin
video masalanga jong chu kana sei ta in ama ho kiloi khom na tanghul kiloi khom na a festival hi jong le mun chom choma naga min pu a kiloi khom na ho jong tampi hung a hi win a hin la common language manding hi ama hon anei lo ai ei ho ku ki cha te cho alang khatna I ha mo ki bang poi hi jong le khanin ama try pawa cho thu a hin se ya khanin ama dai le nga thu an sei jong le nge ta chu khat le khat ki za to the a hin la ama ho hi politics in akan khom mei mi him a hi win ama ho akam pau wa hi a pha sei jong le khu khat jing jong hi ama ho pawa ki ho to thei lo a hi ni ji chun sa pau kol pau a hi lo la mei thei pau mang cha chu thu ana sei wa hi ni chi ba chu a bon cha a thu sei zo seu chu e hon jong mei te pau he kol pau he sa pau he ho chun ki he thei so ke a hi hi chi wa a ki got dan ho pa hi ivet na hi le chun thilpha wang agong POUVE ti hi mo a hin khen khatna chu social media cha chom ma jong hi a training ball na ho Kigot na cha chom a ball na ho jong hi ki mo jing a hin tu a jong hi class 10 class 12 for exam ding kon cha hi chi to bang thil so ho a hin ball na pau hi ivet na hi le alang khatna chu hi nge boina atu sangwa Kuki student ho Kuki simlai chapang ho mi som nga le khat lang agama ko na JNV hi ji chun e ho gama JNV a transfer zong le aboi na chu de la hi zong le Kigot dan pau chu isei wa hi chi a hin tha do pau chu a si etina a hi point a hin tha do pau chu alang khat a gel dinga chu e ho dinga chu safe mama ei ho lungmon na khat zong a hin la Kigot dan chu agam sung mo ngo wa hi Kuki chen sa ta loading ti to bang to gon ane yo hi so hi ji a chu cha sa lang jong hi apha chenga asu bo yo a hi in adel do chet lo wang wa se pai ja an del do zo lo a hin hi jong le se pai lo han lang le chi jong hi a hin del do deu aban le tu a hi agam sungu wa hi zat dang ki ti mo mong a koi lo dan ho jong hi ivet na hi le chun I chan ham khana Kigot na anei vi ti pa chu pateta a kimu a hi in hi chi chapang simlai chapang ho som nga le khat lang zen via ko na tanghul gama ko na dam sela ahong ki ha do na ar ho panla na zala Assam rifle hon a hin pui do na chungwa hi chi KSO student ukhur district in jong kipa thu phun a bol na ho jong mu a hi in azi chu hi chiwa tanghul gam a hin zo na wa tanghul mi hon asu boilo wa damta a ehogam ahung thun je achu KSO hon jong kipa thu asei naw tanghul katam naw kiti holoi koma jong hi kipa thu asei na ho jong mu a hi in hi chi alang khatna isim lai chapang ho imi isa dam sela nahin lam la sa wa nahin sol do jewin kipa ume ti a hin la athil bol dan pau hi tu a hi ho hin igam sungu wa tang hulum hen akoi zong le kidon nai lo hi na kidon nai lo aji chu e ho hin peace ki dei na lai cho cham na ki dei na lai cho a hi wanga ama ho hin peace a dei po win agam sungu wa jong hi za dang nam dang mo mong ta lo dinga jong hi ki phat sa na ne hi to gun len ta nei vi izi chun kanami te ho ki ging phau te ti chu het thein diwa nga sei sau ze mo hi in a hi le tu hin ivet na hi le chun mei te ho hin to gon anei jing win email mau mei te ho jong hi tu ni chan ge a thip nai lo a hi mo a lang khat langa daiwat hin bol thu a hi in a hin la email mau hi tu ni chan ge ki chai nai lo hi ama on jong ia ti le kuki chate ka suboi thein ia ti le kuki chate ka zo thein ti pa hi to gon ani jing wa hi in tu le tu a popular government hong ki form na a jong hi a thu sei ho ga velo chun a thing ta sei dinga chu hi chiwa cabinet full cabinet and minister portfolio ki hop na dinga hi chi chung changa hi dan dung juya chu a hi le
hi chi portfolio ki hop na ho hi centera ki hom ding hi meitei gam sung hi ta cho capital chu nan le hoti ai le chon meitei gam sunga ki bolding dol a hi in a hin la tu a hi deputy cm dekho in asei dung zuya cho a hi le pi nem cha kip gen hi ama hi meitei gama lut thailo a hi zi chun a hi theya hi le naga gam sunga bolu hi te naga gam sunga hi minister a hi lawa hi le cabinet ho hi kilhen na naga gam sunga ne yo hi ti huti han lang hi le Kuki zong hung thein tin meitei zong hung thein te athil a policy pa chu awaya hoi cho meitei le Kuki ki boy ji chun Kuki gama ki bol jong le meitei hung thei loading meitei gama ki bol le Kuki che thei loading ti tai ma ho policy a bol cha a hi wa nga chu athil tup mole athil gon pau hi hoi ta ga veleu chun Sanapati district sunga bolding ti hi chu Sanapati district nga ki bola hi le chun meitei ho hin ahung lam hla na diu chu hoi lai ham tela Kuki gam alam hla lo wa hi le chun a chi na ding lo cha alang khana mi khen khan in sei le helicopter a hong vintin Sanapati a chu vintin aban le helicopter a kinung le le hi jing chu la iti mai thewa a hin la hi chi pa chu bol naw vinti hi zong le hi chi government pa dan dung zuya chu na a hin to go no hin hi chwa hi lamlin momonga ka chi di wa hi hin ti zong lew squad tampi a hin bol deu ama ho guard dinga hi center force ho mangcha in lampiu a hin tum deu free movement thailo a hi ti a KASEI pa hi atum ke go te te wa hi chi ho pau me theine dinga hi hi to bang policy pa hi agon zo wa hi ti chu het thim dewa kaga phone a hi in hi chi keu chu hi lawa tu a jong hi Manipur CM tha pa hin center government hi ngai le kha thot ki nin a hi the ai le infol to Guwahati lampi hi ke ho adinga lamhla na ha satan hi ji chun a hi the a hi le hi chi pa hondo na ding to go nei nei pi in RCS scheme dung zuya chu to go ni nei pi in aji chu Guwahati to Infala hi train lunglo a hi in van lenga chi zong hi sum tampi lu na kichi a hi in hi ji chun meitei ho economy hi I chanham khana ato kha hi ta in agang theilam pe na Infal le Guwahati ki zo to na lampi hi nei su then pi di win jong kahin ti me ti a hi central government hing na sana zong hi CM tha pa hin lekha aji ti ho jong ki mu hi cho hi ahoti a hi la chun tu a iga sayo cabinet a hi lawa hi le minister ho kilhen na dinga Manipur government in Sanapati ipibola athen thei ham ipibola center a cho ki bol lo ham a hi lo le ipibola chu Kuki CHATE gam sung zot ke palke theina ding te te a chu to gon ane ham ti hi hoita I ge la hi le chun lungkim wang lo a hi ngizi chun kanami te ho phateta pan ila de wa hi in amasa azong hi chi free movement to gon a hi nei na ji wa Manipur state service ho bas ho chu solding a got na ji wa Kuki CHATE tin le ha ki thua ki tinga ta chapa khat jong anamo lem a hin la tu a hi government ahung ki tha form kit na hi chito banga minister ho si sen to gon a hin nei wa hi le chun I chan gei ham khana state force hi hen center force hi jong le hung ki tho deu igam sung tumke na dinga hi to gon a hin nei deu a hi ti pa hi ilungel vai ki koiwa phateta a hi cho itin diwa jong hi avela tepna ahung ki nei in Kuki CHATE suthip ding le Kuki CHATE lampi hon theina dinga hi deputy CM P kim nemcha kip gen in phateta mo pu na ala dinga hi ti ho chan ge hi mo pu na pi wa hi to a man deputy a hin la jong hi Kangpo pi district ho koima apaungam lo a hi in hi chito banga chu tu a jong hi pi nemcha kip gen in
pan hin la hen lang igam sungu I highway yu phateta hin hon go hen lang mei hlei ho hunglam hla sa gole apau ngam ki loading a hi in hizi chun kanami te ho phat ahung ki khel ka a hi kigot na phateta ine jiwa planning hoita ine wa mei te hon hi chi buffer zone ahin palke wa igam gi ho ahin la do ni le I movement hi I chan ham khana la something hi ti pa jong hi isu me lo divin ka dei sai na hi aban ki na hi ga velo hen e ho ho chen dan ho jong hi za chat aumin kho ho sa khat le kho chaga khat ahung ki to mo ting jong le kho ho san apan mun chu ipi ham na ina ko na ki pot do en tu a hi gam dang ho a in bara ho hin I het de wen rena ho hin itiam khana in bahara I na a hi ai nei ten ai de lo wa hi le pot do en ti a midang koi na ding to gon a hin ne ya ai na ko na no do na ding tha ne a hin hi chu to banga chu tu a jong hi e ho ku ki cha te gam sunga hausa ho hin tha nei chu na le tha nei hi chu a hi wanga a hausan a pot do a hi lo le a ho chaga khat a no do ting le ama chu phateta ano do na ho a hi lo le a det al ha iza kai a koilo hi chu ki koilo ze a chu tu chunga jong chu ga velo chun pasal khat amin jong chu hi chawai ke ta do in phateta in velo chun na hi chi pasal pa hi amin pha da jing hi tin ama hi Mizoram gam sunga business a bol na hungki manta chu e hoi thil phalo bol zong hi tha nom fin thil phalo ho dal hau te ti le la ki dal ha theilo wa hin hi china chunga hungki mat na hi le a chen na kho house sapun akilep santai ti chu akilep santai ti chu ken ama hi ka he khapui na ama hi an ki chon do na sot na hi tai ti a hi chiwa thu a sei na ho chu hi chi to bang hi event na hi le za cha ji e ho khat ki zu naw a hi lo wai le khat chu ahong min phat ting la e ama jong chu ke ho hote hi ahong min si ting le ke ho hote a hi poi ama hi ke ho ana sim thau hi ke hon ka het pi po vi ti ho hi yung ki so khum jiwin hi ji chun a hi the a hi le kanami te ho khat le khat ki lung si na khat le khat apun be theina dinga hi chi to banga ki zum so na wang si na chung chu na ki zum so na ho jong hi aviala bol kit loading in jong ekiti mo vin na hi koima nang hi chiwa hausa na hi in na kho chaga khat akimat je in hausa hi theita loading hi ti na jong di lo hi na hin la mi pi het dinga hi tai khat la khat iga ki social ji pau hi phamo akisai ti chu e het thim na diwa iga se wa hi in tu a iseu litan langa hi mi tampi chapangi za nam khat school kai theilowa a hi lowai le chen khom piu tang hul ho a hi in zat dang nam dang ho a hi win ama hon jong kigot na sata nei ve ti a hi ji chun Kuki channel family hon jong to gon kineya a hi the ai le gam inam event bit theina diwa hi pan la so ke hi tin amu ho phateta in ki ko yu hi tin mowan lai ho phateta a ki got tup theina dinga hi pan la khom hi ti a chu project anakine ya khatwe ya jong chu hi chiwa kino to na ana la ya jong chu I volunteer ho in nasata aganung novin a hi le hi chi ano na wa chu amu hung chai pha nin hung kinung le ta ve ti ho report a hin bol bang chu ke lai le ivozang na jing a hi na elai gui chom go healing a hin iti dana tu ni chan ge ya kum thum hling di chat gal ki hung bol ta a hi le hi chi ho amu na san jong tu ni chan ge ya ilha sap na la yo ham ti chu koi son na sata na ki bol a hi in a hin la iti ki ho han lang iti ki ho se jong le ai ho mama ki ji chun ni ma hi ki ha sai nom ta point hi ji chun a hi the a hi le hi che ho jong hi lam kai hon gal nei lai ta hi ji in hlasam lo hi lai koi diu hi ilam kai ho hi nga jong iga ki te mo hin tin
hi chi ho inung chon lo na diu a hi lo vai le I chen khom pi ho hin itiam khanai chung wa thil phalo ta hin bola hi jong le ngam ta pan theina dinga ai hon jong pan lau hi te hi ti a chu inam pi igam inam veng ho alha sa mei ding chu akin hom poi ti a chu project anakineya phateta ke ho to na kineya hi chiwa hi project anakineya hi in tu ni chan ge a hi pathin lung si nin mi zal som thum le khat in pan hin la ta win tu ni chan ge a number 1 a patna 131 chan ge a pan hin la ho JOUSE chunga avelin ki pa thu I phongwin zan hi a chu zale somni le khat chan ina phonu a hi in tu ni a hi zale somni le ni a patna zale som thum le khat chan amin hin ta do kin wa hi in hi chiwa igam ina ma dinga pan hin la ho JOUSE ani a hi min ho zong ito zat ho zong update hung ki bol ching a hin mi khen khat chu update I bol na wa zong azaw lo zong umai thei a hi lo wa hi le ina su khial lo zong umai thei a hin ke phat lam lo hi la WhatsApp ma chu I hung ki het sa wa screenshot ta in thot no wa I hung ki het sa de win zong ka hin ti min tu ni a zale som ni le ni a patna zale som thum le khat chan ge a pan hin la ho chunga zong avelin ki pa thu ka hin phung kin na hi tu ni a hi chi zale som ni le ni a patna zale som thum le khat chan ge a pan hin la ho la a hi ga veleu chun adina thangjom ama hi phat chenga Kuki channel family ten to gon akin ei chengle igam apo na dan hi an alhom mong a hi pan ala ngai lo a hin tu chunga ahin la hi alhom pen hin ala ya ki he a hin ama hin sang som noi hi pan ala kha lo a hin sang som chung na hi igam inamin hi chilanga gen theina ki to tan ipiham khat ala samtai hi chi ipan ila lo wa hi le akiti ting le hin po na nei ta foreign gama hi zong le hi ta chu asopi sangam ho ahin man chawa pan ahin la peijing ziu a hi in hi ji chun hi chiwa pan hin la la zong hi ama hi atam pen a hi in tu chunga zong hi igam inama dingin aman zong ki phal ta in sang som ahin to do ai ti zong hi mu ai ki nin ama le ain sungmi te chunga avelin ki pa thu iga sei kin ven hi aban le tu chung project hin nei na chung wa hi sanga chung hin to ho hi update hin bol chengol hin jaw sa de wa hi iti ban wa chu iti bang wa chu tu chunga jong heung ki jaw sa hin mi thum ahung ta in hi chiwa akhat na a hi la hadasa helam kip gen ama hin sanga a hi in lam kholun chong loi aman jong sanga a hi in aban le dina thangjom aman jong tu ni ahin to ahin sang som ama ho thum hi tu chung I project ngwa ahin tam to pen a hi ve ti jong chu avela iga phon do hi in hi chita banga igam inam ingai lut nova igam inama dinga pan ila so ke wa hi le igam inam hi lasam lo ding hi ti jong hi KASEI do no men hi Kuki channel family ho jong hi member zangawal ki hi ahin tunia zale som thum le khat bowin pan ila pawang hi phamo ki sa in atam alhom angai poi ahin la atam thei penin pan la go hi ti jong hi avela kanami te ho kain tep nom hi in koi tabang hi chiwa pan hin la ho JOUSE WhatsApp group jong akinein hi chi WhatsApp group ma chu pan la ho bo hi ki @g hi in mi tampi hin kei jong Kuki channel family group ma so ka zaw no mi ti loi jong hi tampi omin hi chi ho dinga ka ga sei che nom chu hi le hi chi wa pan hin la ho bo hi a link ki thot na hi ta cho ki bol a hi in hi chi wa pan la lo ho chu mei te hi ti a igam inam ngai lu lo hi bo ti a hi ki pan sa lo jing a hi no mo sa lo de wa hi in hi ji chun na zaw no ma hi le nang hon jong pan na hin la wa screenshot na hin bol wa namin to na hin thot tiang le hi chawa cho ling hung ki thot nen tin chawa ko na so na zaw thei jing wa hi ti jong su KASEI do no men koi ta bang a zaw nai lo i mo wa hi le hi chiwa hi pan la nai lo hon
pan ila thein divin account number zonga ki pin gpay number zonga ki pin hi chewa pan hin la zo ting le whatsapp ma in thot na diu ho zonga ki pi in hi the ai le screenshot pan in la na ho hi screenshot bolu hi tin imin ho to hin thot lew hen nang ho zong hi chewa cho reply hung ke bolding reply hung ke bol ting le hin a link ho zong whatsapp group link ho zong ki thot tha ding a hin hi chi chu na mi ting le nang zong hi chi Kuki channel family group ma chu nga member khat na hi thei a hi ti pa chu avela iga phon thewin tin kanam mi te ho mi kilung si dan le mi pan la dan ho hi vet veo hi tin vetonu hi tin ei hon zong ei ho nam sung hi iti sim tup deu ham iti ka pan khom wa le ka hat thei deu ham ti pa hi tu ni a gal hung zama a cha anaw school phateta kaisa theilo wa a in lum phateta theita lo wa ne le cha gen theita khosa ho hi igam inam je a Kuki a hi ja gen theina atho wa hi in hi ji chun tu ni a hi chiwa gen thei tho ho hi ken ka ki tho pi lo wai le koin ki tho pi ding ham ti a hi ilungel wa inei wa hi chiwa hi pan ila so ke de win jong avelin tepna kain nei kin na hi chi chan chu tu ni inam sungowa thil hung dan ho a hi lo le thil dan ho Kuki CHATE tu ni a hi ato thim thei mai hi ta POUVE phateta Kigot na hoita inei lo wa hi le i chen Khom Piho win i chan ham khana noi si na ini ta ve ti pa hi he theina dewa hin phone theu hin tin tuni Kuki news sen ve a hin ngai lo JOUSE na chung chi win ka ki pa in bon cha win pathin in phat theina bo jing taw hen Kuki